Ginong tre jongka maumlo Chera Cement Limited MCCL hapo kalama jongka maumlo Chera Cement Employees Union. Ha kapratrik no opera ekele penlong ya kejingnya ki akanong ba shelong daga basya tengan klembo opor kum kadak bandawana ke sorkar jela bakadiman plat no mardor ya ketulop jenginong tre jongka ne karkhana penmi do bilat kabadan hasora. Hagani kejingnya ki bonut ginong tre kle shimbenta hagani kejingnya ki bandawa ya ka hok jongki kamtam haba ginong tre jongka MCCL kim shimlayo ekutulop mentalajan chisnem. Presiden kini keseng ginong trei uba shan lang dingdo ulong bak sorkar kadiban pelat no ekutulap kanang bakan keta ginong trei bat keseng kamban sia ban penlong ya kejing ki de kebasya tengan kelompok opor namar bak sorkar kam shimla sengap kejing dawa wala kini keseng ginong trei jong kini karkhana kaladep ban penlong ya kini kejing ki hau benai belalej hasora uba shan lang dingdo ulong manadu ubnai rempang hadu ubnai no opera mentakasnem. Ginong tre jong ke MCCL kim shimlayo ekutulop na kesorkar kabalakot cek arpo klur tengka bat kini kejing bamyo ekutulop kalabu ha kejingnya kabakrao ya barok ban pendap penbiang ya lagi yang kisem kata kadai kejing bamyo ekutulop kabala khatru benai kat hadu uni Desember bamentah kamot kesan benai kadai kabala slemba kata usnem arja kasan hadu November hadu arja khandri jong November tenang ta kan khatwi benai jong ubenai Februari hadu mentahun Desember bamentah jong arja arpo te kabar pada kidon ru ke we pada kum ki overtime payment ru kini ki bala ade nadu snem arja khalai ki bala sateng hadu mentar ki palawan clear nang tade ka we ru kadi ka kini ka revision ru kadi bala diu arja kapra kada du kisni ki mentar ki empat implement te kataru kadi ka bala sateng nang ta ka balai pada kalong kini ki medical facilities ki balong ka leng ka koi ka khia ka bangi sayo ma ka jiarap kini du adu mata ki singiru ngim sim la yo su te ki wi de ki welfare facilities ko makalong mi kinong tai patai po factory na ka mata ka safety hi ki tingila ya kini ki alawan so kai adu mata kim sim prekam te de na kata kadaung i apil ka mo sarkar ba kan sim kia ni bakan siu no ini ki hok ki jungi na bar ngi situ bakum kia kinong tai ki badai kum ki brio ki ba em ngi don kam ya ka pisa kenang bangin yo ban utilize ni ban meeting ni ki jonon kam la kalong personally la ni jinon kam jungi wa ki long ying ki long sem na mang situ ba krem ka pisa kalong ka ba e bangin ba ngin meeting ya ka ying ka sem kam tam ki ri bun khon bukti hakum kan ki por ko ma playos nguru kum kinong ilam jungi ki ba kana khmat i kalong hadu adu ka school adu ka jengkot ke jengkia abat komjuru naliang ka bam kadi jadi kata kada kini singi bla le no ngila em ka haka kodet bang em sisa ka jing em ngila si ka ba pen ki wipat ki badon hapo ki department selane ke nginu ki kam namar bele bangi dungi don tang hapo sora ru ngi don tang kani ka factory hi kadai ka bala slamba tengi sutu ba ka jing don juga ni ka factory ru kadai hi ka bala contribute na ka mata ing kinok dai komjuru ya ka than jong sora ba komjuru ya ka state hi borok ka wei ni amar ni apa sutu ban percaya si bagi beliau bahkan ni karai bagi siam kadai bagi siam nak bentak ka future jadi sutu hakini kisingi kular ban ajing yarap pi kajing yarap bat ka tulap ka fair kan ni ikan ka future bak apa iban bak plan kan ya pi nak plan kaya tulap ngiyo tinang iyo ka tulap ka financial situation ni ka kham ha am kata kan iban ni kata bak plan kadai ban ya kan dia ngilasyong si tium idan ciki tak kada ngim ban se ban wan sini man tembor iki kan